Pemirsa wisatawan mancanegara Wisman Sanerau langsung ke Bali Agustus warsane mangkin keuningin kantos langkungan telung atak talian diri. Tedun siki koma petang dasa 4% saihang sarang bulan sedurungyane. Saihang ring bulan warsane lintang, pengrau warsane mangkin kekan tenang wilanganyane nincap. PLT Kepala BPS Bali Kade Agus Wirawan ngewedarang tingkat penghunian kamar TPK Hotel berbintang Agustus warsane mangkin kantos langkungan pitung dasa persen nincap siki koma tigang dasa kutus poin sayang sarang bulan Juli. Yening sayang sarang bulan Agustus warsane lintang. Yi on yi kantos langkungan 6 dasa persen tingkat penghunian kamar bulan Agustus warsane mangkin kauningin nincap sawetara sil poin. Asa punika taler TPK Hotel non bintang kauningin 50% nincap sayang sareng Juline lintang. Katah wilangan tamu asing sani nginep miwah domestik ring hotel berbintang ring Bali bulan Agustus warsane mangkin sawetara kalih rahina. Yening sayang sareng Agustus ring warsane lintang yi on yi kauningin wenten panincapan. Lianan punika pamekas ring hotel non bintang katah wilangan tamu nginep bulan Agustus warsane mangkin sawetara kalih rahina. Wisman kebangsaan Australia pindah ke pengrau sane pindah akeh ke Bali ring bulan Agustus warsane mangkin inggih punika kantos langkungan penyatusan talian diri antuk share sawetara 33%, selanturnyane wenten Tiongkok petang dasa talian kunjungan, India petang dasa talian kunjungan, Prancis 3 dasa talian kunjungan, saha Inggris 3 dasa talian kunjungan. Kauningin Wisman Italia wenten panincapan pindah ageng inggih punika penyatusan talian persen end to end. Cita Maya Bali Pos nguningayang.